Ova pesma posvećena je našim drugarima, izviđačima. Načelniče Horda Venom, broj 8 članova, svi ustroj spremni za slično otvaranje tima. Zdravo. Zdravo. Načelniče Horda Kozahi, broj 9 članova, svi spremni u stroju za svečano otvaranje aktivnosti. Zdravo. Mađa spremna šeta cela sa koferima na terenu. Pozdrav Jelo! Jedi Miloj! Bebama nema tih para i ne postoji taj dar da me vrati ni magija, odavno nema čar. Izlači desnu nogu, pa je protresi, a onda ugi bugi, Mi čuvamo planine, doline i mora. Eto to je naša izviđačka škola. Poletarci čuvaju pčelice. Ugotrene vidi boju plavog psa, Agija, želja tog leta, dolazim ti ja, Agija. Ajde, trale! Hoćeš? Možeš, ali čekaj, dođi bliže. Želim da pozdravim bratku iz Amerike, tetku iz Švedske. Veliko pozdrav za moje sestre. Naša sreća stiže nama leto. Svi vi dobro znate da u Stolivu je lepo. Dolazi još jedna avantura znanja. Dragi izviđači, biće dosta kupanja. Poletarci čuvaju pčelice, a brđani svoje brđanke. Mađa spremna četa cela, sa koferima na terenu dela. Poletarci čuvaju pčelice, a brđani svoje brđanke. Mađa spremna četa cela, sa koferima na terenu dela. Veselika, to je prava stvar. Svaki izviđač ima svoj dar. Mi čuvamo planine, doline i mora. Eto to je naša izviđačka škola. Poletarci čuvaju pčelice, a brđani svoje brđanke. Mlađa spremna četa cela, sa koferima na terenu dela. Poletarci čuvaju pčelice,
Brđani svoje brđanke. Mlađa spremna četa cela sa koferima. Kako možemo da padnemo ovo šibu? Evo, Timur je upravo radio to što ne bi trebalo da radi. Timure. Treba da dobijemo boju. Roze. Sama smo zapalili ovo. Kutiju tražimo. Tražit ćemo ono za maram, jel da? Da. Šta piše? Danas započinjemo našu izviđačku priču. Početak avanture nam je svima isti, a gdje će nas put odvesti saznaćemo na kraju pohoda. Dat vam je početak, a u narednih 5 rečenica samo osmislite sa kojim zanimljivostima se vaše vod susreta. Dajte mi vaš papir kojim ste radili ovo. Ovaj zadatak radite svakog dana kampa. Ajmo ovako, evo, krenuli smo ka začaranom ostrvu, ali smo jednu stvar zaboravili prije polaska. Eto, možda tako treba reći. Može, ajde. Pa sad ćemo smisliti koju, znači, krenuli smo ka začaranom ostrvu, ali smo jednu stvar... I ja sam, ali ta stvar je daleko. Jednu stvar... Preko ove glave, preko kanapčića, ispod glave, kroz prolaz. Sad menjate stranu. Ne čujem tekst. Si dobro! Poslije toga da provjerite svijest, liješ mreće i on čuješ, znači štipkajte ga za obraze, on može biti to šamuće. Štipkajte ga za obraze i znači probajte ovu da ovako malo. Onda će on reći, naš progovorit će nešto, ovo jedva ako ne progovori, onda... Opustiti sam. Šaku ovdje. Odlična čokolada. Manke, dobra čokolada. Koliko smo još ovdje, ja? Timure, hoćeš još nešto da ti sredim? Nije dobro. Krenu, znači možem. Dobar dan, dobrodošli na današnju radionicu koja je pravljanje našeg začaranog ostrva. Tim Stolarija Jackie je danas glavni u ovoj akciji. Dođe da pogledate kako teku radovi. Nemoj da približiš, nego si ti približiš. Ej, stavi ovdje malo. Ma imate bu. Stavi ovdje malo da se slepe ova dva papira. Nemoj izlijepiti zbog. Pa ne treba da se spoje pred dečko, pa skidam je. Ajde, evo ga. Promeši. A hoćete da naša ostrvo bude na moru? Drugi. Ili hoćete da bude šuma neka? Sad popunjavamo. Pa treba svuda da ima, ne negdje, ne negdje. Znaš bolje rato. Znaš što bolje rato. Pa šuti, molim te to. Znači, drobiš od kad sam došao. Pa ja. Hoćemo sad drvidati. Ostav ja. Da ne porušim ove gore. Sjećaš se ovoga na smotri? Koja će biti moćnija, ova ili ona? Ovo, Vojvodina, Novi Sad. Imali nekih problema? Zašto? Bili neke Hrvati. Ajde, kaži. Evo pravimo otok. Meni šta se najviše svidjelo? Baš nam je fino, bolji od onog drugog. Imam otku zipline. Ima zipline? I to otku. Čekaj. To, ovo je zipline. Postavljamo sajlu, da, sad će doći. Aha, sajla. Sad će doći traktor da zatigne tu sajlu i u planu je izgradnja umjetne stijene Adrenalinskog parka. Hvala. Svi, brate, prebiju. Like za jasan video, subscribe dole i zapratite. I na Instagram i na YouTube. Da! Ajde sada nešto o kampu. Stisnite zvonce. Ćao! Kako vam se sviđa današnja radionica? Odlično. A kako vam se sviđa kamp? Jel ste se lepo proveli? Da! Odlično smo se proveli. A šta vam se najviše sviđa? Molim? A mačku utivela sam. Sve mi se sviđa. Jasno, sve to najviše. Da. Ozim se bude. Jeste. More je lepo. Zašto se nemaš mačku? Choco, choco, choco.
Otvara se, Ko mi ne je znam. stavio Đuru u pudingu? Otkud Đura u pudingu? Daj čini obično. Daj, Anka. Pogledajte kako se tresa, ste vidjeli? Oj. Tugo nesrećom nikoga nisam tako volio. Ja volio da se mi družimo, ali ne možeš. Moja drska žena plava, uljela mi glava, gledaš me u oči pravo. Ajde dođi sada, lepo si i mlada, šta ću kada volim plavo? Mene dostaje, pa kaže dobro došla moja bivša, da mi svaku pohvališ, sve na nulu se upiša, kad se takva pojaviš. Jedno krito su dva, krito su tri. Ljubav je slučajnost, kolika si tu. Ja si glazan. Backstage. Pošto nema voditelja, ja sam kao zamijenio. Malo je zabava ovdje. Ovdje imamo zabava. Smo nervozni pred naš nastup, ali sve će biti okej. Aca u koževa. Sve sa sečima, sve. Malo je poručio. Dobar je bavi, dobar. Ja sam ovdje sekurita, samo da znači. Ako želi neko da se upozna sa mnom 25.8. u areni Zajednica. Dosta snimanja, dosta. Neću da se probudim, jer mogu da poludim.
samo markirane stvari, a kada skine sve te markirane stvari. Zdravo, Ema. Kako si, Mila? Ja sam fantastično i kad se sedili do sutra idemo kod će opet fantastično. Ja bi ovdje ostala još 10 dana. Samo 10 dana? Najmanje. To je malo izvaljeno. Uopšte moji utisci o vama su fenomenalni, to se ne menja godinama, znači nemam tu apsolutno ništa da što bih dodala. Rođena, nekako si? Dobro, vi? Ja sam super, ti si prvi koji me to pitao, nikog nije briga kako sam ja. Ne, treba se moja sva očekivanja, nisam se nadala da će ovako biti zabavno na kampu. Ovo sve što sam vidio tokom kampovanja bilo je fenomenalno. Izleti, druženja, sve igrice bile stvarno super. Znači svidjelo ti se sve, a šta ti onako, ako bi mogli da izdvojiš jednu aktivnost ili jednu stvar, šta bi ti bilo onako na prvo mjesto? Najviše KZ5, to mi je ono baš bilo lijepo, tu sam se provodio na večer kad smo se maskirali, kad smo te igre igrale, to mi je bilo baš stvarno lijepo, to će mi dugo ostati sjećam. A čekaj, ti nije bilo skučeno u kući, sad ti je bilo tesno u kući? Nije. A nisam ja toliko ni velik, meni je taman bio. A ja ovako posmatrajući sa strane, vjerujte da nisam pronašao neku zamjerku, neku da vam mogao sugestiti. More vam je bilo dovoljno toplo. Pa sad ne znam gdje ste grijače ubacili u more, ali bilo je perfektno za kupanje. Mi smo se trudili, znači ako djeca ostaju 7, da mi prođemo i da stavimo svuda gdje ćemo mi da idemo i tako od 7 do 9 je topla voda. Super ste to odradili, voda je odlična za kupanje. A čičke smo isto čistili sa plaže, niste nalazili čičke? Ništa nisam na plaži, sem neke mali sitnije dječice u maramama, ništa drugo nisam vidio na plaži. I kako vam se svidao programi na plaži vam se vidio? No, pošto smo mi većinom dolazili na plažu gdje su bili mali poletarci, vidjeli smo kako predvodnici, to jest ti, tvoje kolegice, radite sa tom djecom i ja sam naprosto oduševljen. Jako, bilo to, neću više da vas mučim. Drago mi je da vam je bilo lepo i vidimo se do godine. To je bila Emilija Cvetković.
Uživo sa vas, s ulice, pravo ulice. Hvala ti još jednom za sve vodniče, sve najlepše, za sledećeg leta u isto vreme na isto mesto. Hvala ti svoj kontakt. Ova pjesma me na tebe podsjeća. Svi su tu, samo ti se ne vraćaš. A neću plakati sve dok bude gorjela. Dragi Dukiose, hvala što si bio odličan vodnik u Stolevu 2018. Nadamo se da će ovako da bude i sledeće godine. A tu kraj arbola, neka davno zaspala, moja mala planinka. Kada poželiš da nas se prisetiš, odslušaj Karosel i zamišljaj kako rejvujemo zajedno. Volite tvoj vod, Mandragora i najbitnije je da se mi družimo jer smo te poštovali kao rođenu majku i 3 sestre. Ja ne ljubim tvoje obraze, vjetrom zove tvoje ime, ali nema te. I sve što osta mi od tebe, jedna plava marama, koju čuvam tu kraj jastuka. Ova pjesma me